ephezela omiyane inyoni enobuciko nomnyunyu egcwele isivini nemafini icula ingoma emnandi eyahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. So ke sizozwa uhambo lwayo lensizwa esencane nokho ngeminyaka kodwa ke hayi insizwa isimidwayidwa ngenxa yeziwe esidlule kuzo isivuvaba nezinto futhi ezinhle azosixoxela ngazo. Ungumsakazi ke njengoba sengishilo kwesinye seziteshi ze-SABC abeke isikhulumi sezinkulumo ezakhayo abe umbhali wezincwadi aphinde ke futhi abe umphathi wezinhlelo kanti okukhulu kakhulu ungumgcotshwa kaNkulunkulu. He's a husband, a father, a brother. Sawubona Abongile. Hey Nkosi yami kanti umuntu omkhulu le introduce ngayo. Ndiyaphila sisamunjani? Ngiyaphila kozwe intokozo kuba nawe namhlanje. Thank you so much man. Kumnandi kakhulu kuba nani. Ndibulela kakhulu nibulisa kuwe nakumphulaphuli woKhozi FM. Uyazi into engiyithanda ngawe ile ukuthi ngisho kuthiwa usemsakazweni woKhozi FM awuzami ukukhuluma isiZulu. Ustika ngicela wenze njalo. Stika kusiXhosa. Ngithanda sona impela ngani ngoba namhlanje sizozwa uhambo luka Abongile sifuna the authentic. Yeah. Abongile sifuna ukwazi uAbongile Mangala intatla le umlaleli loKhozi FM uyakwazi kakhulu ngicabanga ukuthi sihlangane nawe 20 uzongicorrecta 2013. Yeah, 2013. 2013 September 2013. Sizofika ke lapho. Ake siqale ke sibuyele emuva Eastern Cape ekhaya. Naku kufika uAbongile. Yeah. Ufike ekhaya elinjani, ukhulele ekhaya elinjani, uzalwa ubani, egane bani, mangabe uganile? Ndizalwa ngumamanci, my mother, owayechatele kwa Mangala, kwa Day. Echate notata, my father, uToli Anderson Mangala, ongasekhoyo. Ndikhulela kwifamily enezinto ezimbini. Utata wayithanda ibhola kakhulu. Umama ekholwa. So ama Sundays ayiba divided and choose ukuthi ndiye ebholeni or ndiya ecaweni because utata necawe babengahlangani kakhulu. Utata dibene necawe ngokusesibadala seconvince wasithi but umama wayengumntu wenkonzo all the time. Every Sunday sasiye enkonzweni ekwisile. Sikhulele eVaal Reefs in the Northwest Province. Ndiyasiva isitori sokuthi ndizalelwe Bizana. But kwaba nama issues ngehealth yami sasemncinci. Ngokwenkolelo kabazicacisayo umama wami mayichazela lonto uthi babona ukuthi if bayike bandiyeka ndaqhubeka ndahlala emakhaya I was not going to make it because of issues ezazikhona ababe believer kuzo ukuthi zizo zingandenza ndihambe emhlabeni nisasemncane. So they took me away ndahamba ndayokhulela eVaal Reefs ukuze sikwazi ukuqala ubomi khona. Ndakhulela khona ke from grade 1 konke ukuya koma grade 9 grade 10 yes. Then well ngaphendle bekunento ezininzi ke bebetshadile umama notata. But baye bahlukana. I think ndizofunda standard 2. Yeah, ndizofunda standard 2. I remember nje ndandilele ebusuku sizovuka ekseni siye emakhaya because njengoba sasihlala in the Northwest Province. Ngokuba nale excitement yokuthi ngoDecember kuyagoduma ama holiday yes. So December soya kuma holiday I just passed to grade 1 ndizo grade 3 yes yes grade 3 ubani standard go to grade 3 standard 1 yes standard 1 so then ngibupha standard 1 xa ngibupha standard 1 kunalo excitement yokuthi siye emakhaya but ndathi nilele ebusuku ndava ingxoxo kamama notata. I think babesho ukuthi nilele because nandisemncane ndava ingxoxo ukuthi le ngxoxo lena ayisho ukuthi sisabuya ngendlela enibezwa ngayo bexoxa because babexabana umama notata ngoba ubusuku. Masivuka ekseni sapakisha impahla indlela sasipakisha ngayo yanixelela uba kuyahanjwa ngoku and there is no plan of coming back ngendlela enibona umama enza ngayo. She was crying the whole morning even though my sisters did not really understand kwenzakalani. I had a glimpse yokuthi kwenzeka ntoni
and now but because ndingumntwana I'm not try andikwazi kuyiconnecta kakuhle lento ba ithetha ukuthini. Does this mean umama notata bayadivorce? But that was i-direction yokuqala kokutshintsha kobomi bethu, because njengoba nditsho, even though umama wayezithandela inkonzo, utata ethanda ibhola, it was still a happy home with its challenges, but sasesijwayele ukuphila kuleyo situation, kuleyo environment yokuthi umama nobaba basendaweni eyi-1. So baqala batshintsha ubomi ke xa ndizofunda ugrade 2, because sathi ugrade 4 sathi masifika emakhaya ndarealize ukuthi asisayi ekhaya. Umama notata ke babehlala endaweni izoyibiza ngantoni, umama notata babehlulwa ngumgaqo amakhaya abo. Okay. So utata nje yes, babehlukaniswa umgaqo, wayicrossa nje umgaqo, then abese efikela kulo mama. That time usually must go to ngoDecember sigodukela ekhaya kubo kababa, but this time we did not go there. Sayisagodukela kubo kamama, and kulapho kwaqala kwavuleka. Even though ndimncane, but I could pick up izinto ezininzi ndisasemncinci ukuthi okay, kahle kahle umama notata behlukene. So manake mangabe ngalesikhathi ningabantwana benijwayele ukuthi uma kuvalwe izikole niya kababa. Siya kababa, yes. But this time anisayi kwababa seniyovakasha kwama. Kubo kama wami. Yes, komalume. So sa end up siya khona kulapho ndabona khona ukuthi kunoshintsho lenzekayo. Ndabona makulungiselela uqala uJanuary, kulungiselela ubaqala unyaka ukuthi asofunda kule sikole esemakhaya. Oh okay, impilo yashintsha ngempela. So kulapho impilo yaqala ukushintsha khona, saqala sa experience impilo ehlukile, sihlala nomkhulu. I mean impilo yasemakhaya ehluke kakhulu kunempilo yasedolobheni, because kusedolobheni eVaal Reefs, and saqala sa experience leyo mpilo ena challenges ongawabiza ngeabuse mongajwayele ukhulela emakhaya, but ngithe masengikhula ngarealize ukuthi hayi man, impilo yasemakhaya lejwayelekile, there's akhonto special, akhonto yohlukile nokuphathwa kwakhona. Seniyobophela ipani, kuyavuka kuyaluswa. Eziyabuya emakhaya, and tatomkhulu wayengadlali. Tatomkhulu wami grade 1, may his soul rest in peace. Tatomkhulu wayengadlali. Tatomkhulu kwakuvuka ekseni ngabo 4, kuqale kuyiwe egadini before kuyiwe kuye esikoleni. Mawubuya esikoleni kumele uyojonga inkomo, mawubuya kumele ujonge igadini, kumele you always had a responsibility, you know, ngokuhlala nomsebenzi. Kaloku thina eVaal Reefs sibuya nje masibuya ubuya uhlala endlini ubuka iTV, urelax khona, kuthi uyenze homework yakho, ubuye wenze homework yakho, ufuna ama snacks wakho, relax kwi couch, you know. so learning impilo is traumatic to you as a child, but also I think iyayilimaza kakhulu ngalesa sikhathi immediate departure okanye kukuhlukana ungapreparanga nabazali, because umama wafika wasishiya wahamba wayozama impilo, because now remember umama wayengasebenzi, wayedependa kutata. So mayihlukana notata now, it means makaqalele phansi azama impilo, because wathi mangabetshata benze arrangement yokuthi as a man I'll look after you, but now mabehlukana notata she has to start all over again azama impilo. So the time umama ezama impilo usishiyile kule environment, umntwana unento ayijwayele, ushiye komalume notata omkhulu, ushiye nomkhulu wethu, ushiye nabo nomndeni wakubo uma wami. So now umntwana unento ayijwayele yokuthi uthando ul-expressa kanje kubaba wakhe noma wakhe, impilo uyi-experience kanje, ubumnandi bempilo. But now yonke lento yasishintshile, because asikho isikhathi salokho kuyasetyenzwa la ekhaya, kuyathinthini la ekhaya. So this why ngithi ungayibiza ngenye indlela ungayi-understand, but ukuthi impilo yasemakhaya babengazoshintsha impilo yasemakhaya ba-accommodated thina ngoba naku sekufike thina, because it's just zonke ingane ziphila kanje la ekhaya. So kukho kohlukile. This is why I'm saying I'm very sensitive and careful. Angifuni ukuyibiza nge-abuse. Impilo yasemakhaya eyayingajwayelekile, kulimaza emotionally, ilimaza ukuzithemba, ilimaza andikho ujwayele ubaba wakho lo ukutshela ukuthi hayi ntwana ayimfanami, hayi qhubeka, I'm proud of you. But now uzofikela emakhaya lapha ngekho isikhathi akubuza ne-homework ukuthi njani, ukuthi wenza kahle indaba yakho leyo, as long as inkomo zikhona, as long as engadini ku-right, as long as konke okunye okumele kwenziwe physically kukwazi ukuhamba kahle la ekhaya. So it was that challenge eyaye yaba khona nokushintsha kwesimo, but I always say kwangisiza, because ikhona kwaqala kwangivula umqondo ngempilo, because if ngangiphelele kwimpilo yaseVaal Reefs nganga-experience impilo yasemakhaya kokuningi actually I don't think ndandizokwazi uba yi-motivational speaker. Okay.
Now sikuthola ke Abongile usuhlelile komalume and usu experience impilo ngendlela eyehlukile. Yeah. Ayifani naleyo ojwayele edolobheni. Yeah. Asibuye ke manje. Kukushintshe kanjani ke lokhu ekukhuleni kwakho ngoba ngiyacabanga ukuthi kwenye izincwadi zakho uyoqala ukubhalile lokho indlela impilo eyashintsha ngayo njengoba usichazela kodwa ke wasungena into details. Now ngifuna ukuthi udwebele umlaleli isithombe somntwana okukhule nabazali ababili abamthandayo. Kodwa manje ngenxa yokuhamba kwempilo azange ahamba kahle izinto bayithola sebehlukana nazi nezingane engicabanga ukuthi mhlawumbe ezinye zezinto esiyayi singazikhonsidi kakhulu ebudlelwaneni ukuthi kasi lokhu kuzokwenzani ebantwaneni. Kwenzani lokhu kuwena ebantwaneni ukuhlukana kukamama nobaba and ngizothi mhlawumbe wawungakazi wabone nama signs ngoba wawusawumntwana. Ama-signs engiwabamba sengimdala siswami. Ama-signs engiwabamba sengimdala okuqala ukuzethemba kwalimala. Self esteem nje, confidence iyalimala ukusukela ngaleso sikhathi. Nda end up ngumntwana ongena voice. Ndingafeel like into engiyishoyo inamandla. So much that even I think mnokuningi ngikusurvive I could safely say 3 years back or 4 years back. I'm a self-esteem issue. I mean, systemic. If I've been ngaba sokhosini since 2013. I've had many encounters with you. You would know more the eyona nto enkulu ozoyazi ngoAbongile ukuthi uthule. Akanguye ngisho se ama colleagues esibaningi. I've spent a lot of time with you. I've spent a lot of time with abanye abasakazi basokhosini. Sise if ngihlezi nabantu abawu4 or 5 ngizothula and uzongibuza into oyibuzayo ngiphendule yona bese ngiyathula. Njengoba ngisho it's only 4 years back where I looked back and dealt with myself and I said ay man akundi man lona ikhona into engekho right. So uyayibona ukuthi lento yenzeka from childhood, from a child, but ngizorealize sendimdala ukuthi ndalimala kakhulu phaya. Kunento ezininzi. Number 2, you start cursing isibusiso. I hated the arrangement yomshado. Because I always said if ngangazange ngiyibone nokuyibona lento ukuthi uyakwazi ukuphila kanje ngekungcono. If benivele ndazikhulela nje njengomntwana ozala intombazana wahlala ekhaya ephila nomalume vele aphile kanje, maybe into eyayingilimaza emqondweni ukuthi ngiyakwazi ukuphila ku right. Angazi because ndiyakwazi ukuphila kakuhle. So ayenze sense le ndlela esengiphila ngayo ngoku. Abongile uyahamba ke manje usuya emabangeni athethu 2 high school. Usumfana ke manje usuyaqala uyeshela usuneyintombi esikoleni and uyilo mfana lo popular emantombazaneni. But kunalo mfana lo okuhadulisayo. Kodwa futhi ndangumfana esezoba usuzo esezokudlisela ogageni futhi usufisa ukuba uyena. Awusixoxele kancane. Very interesting. Leyo ise uMandilakhe emakhongwana kwese mangangibulala umngane wami. Akithi uyabona thina esizulwini sithi Mandlakhe nina nithi Mandilakhe. Okuyizinto ezimbili ezihlukene. Yeah. So uMandilakhe umngane wami engahlangana naye mangifika high school. Ngeke ngithinda ngipopular ne? No, angikaze ngibe nayo leyo privilege. Ndaba okodwa umuntu onamahloni. Mina ngihlala ndisho abantwini ukuthi nalento yomajola ndiyithole late. Ngisho ngabantu besifa angithi phela azakuphuce lo yamuntu lo. Ipopularity ngoba yona le. So I mean sikabafana sibancane, so se high school umuntu seyaqala uyabona sekuyajolwa kancane there and there. So kokunalo sisi endandithandana naye esikolweni high school kodwa ngiyasibe specific. Hayi it's okay, qhubeka. Esikoleni esikoleni so inkosi yami abazalwane ngicela bayivale i-radio bangayilaleli le ndaba. Now so there was this lady ndandimthanda nkosi yami nkosikazi wami I hope akalalela. So this other time ndiyabona masiphume esikolweni hayi man lo muntu usahamba nalomfana and lo mfana naye insizwa wayikhona hayi mo insizwa uyabona mangabe ubona ukuthi hayi la ngisenkingeni la, so ngabona kahle ukuthi hayi la competition is serious, but ngathi hayi nami ngiyinsizwa ngizozilwela. Ngathi ngiyalwa hayi kwasho ukuthi sengilate. Kwasho ukuthi insizwa isixoxe kakhulu kunami ngayizonda.
masifika yabo manje ngamzonda this was grade 8 Yeah. ngangamfuna nalapha ehamba khona mangimbona nje ngevele nginyanye nje ethi lo mfana ungiphula inhliziyo and Nkosi yami kuthiwa uthando lolulela lapha kwi childhood akurecover ngangiqala ukuthanda umuntu ngangisemncane bhekana nencwadi abonke bathiyela esikoleni bhekana ngangicala ukuthanda umuntu grade 10 it was my first time ever ukuthi ngizizwe Nkosi yami that was my first love ngangijulile ngizitshela amange esizitshela wona ke ngaleso sikhathi wasoyiphuma siya university sobabili so plan impilo sobabili welele baqhamuka oMandilake bafika oMandilake bayimosha yonke lonto le yonke lento babhidliza umshado wakaqali now useqala kanjani ke futhi ukuthi uMandilake usufisa ke manje ukuzibona ungiyena it's such an interesting story ngoba okwenzakalayo ukuthi ngo2 masifika kwa grade 12 I think this is 2009 masifika kwa grade 12 lo mfana asindiswe before us I think sathi siqala unyaka besesindisiwe that gentleman who focused wayepass esikoleni enza kahle esikoleni lo muntu had always had something to say but wayengekakhulumi nje no Miss kanjani every time ezovula umlomo he will say something in a substance but mncane but uzosho into enamandla uthola ukuthi hayi man ngiyafuna ukuba seduze nalo muntu ufise ngathi ngabe shiwo wena yes you know and ngiseduze kwakhe ngaphila and apha siphila sonke because sasonke eclassini then lokho ngiseduze naye one day siyazixoxela you know if as I always say ingxoxo yami naye ifana nengxoxo kaJesu exoxa noNikodima you know and siyazixoxela nalomfana and ngiyamtshela ukuthi emfethu ngiyayithanda manje indlela oyiyo nendlela osiphethe ngayo and then he says to me akusimi mina mfethu akundimi kungenxa kaYesu wayitsho nje kanjalo ngesixhosa athi kungenxa kaYesu uyamazi wena lo Yesu akhuluma ngaye ndimazelaphi kaloku mina ndisukele entozeni mina apho kukhonzwa ngenye indlela ekhaya so I've never been introduced to Christ at all when I'm saying at all andazani nalo thina sazi ukuthi emakhaya makhona amatende kuthiwa kuza abantu abazoshumayela aba10 thina siyodelela abafundisi thina asazani na Jesu sazi ukuthi kuyadelelwa indawo yokuyodlala indawo yofuna intombi akusona indawo serious kanjalo but he introduced me to Christ but I always say mina ndaziswa ngoYesu not ngentshumayelo by kodwa icharacter ukuziphatha komuntu indlela wayeziphethe kahle ngayo yandenza ndafuna ukuba njengaye until the day he said nguYesu kuphela ondenza nikwazi futhi mina ndiyahlupha njengomuntu wonke ndabe ngiqoma hayi nami ndiyayazi history yakhe wakwanhlupha so that is how my life was changed that is, we became friends we became like family up until namhlanje 0716136667 sihleli naye ke uAbongile Mangala silalele ke uhambo lwakhe usungakwazi ukuthi ke uthumele leyo mbuzo ongasube nayo mhlawumbe ke ukuphawula ufisa ukuthi ke ukuphawule kulona lelo hambo lwanamhlanje mangabe sibuya Abongile ngifisa ngani ngoba uyazi ukuthi kuyahlupha ukukhuluma nomsakazi umsakazi uyi-motivational speaker futhi manje naye uyamnqanda uyambuyisa uthi buya sikafiki lapho mangabe sibuya Abongile vows broken too soon sibheke emshadweni wakho kodwa ngaphambi kokuthi sifike emshadweni ngifuna ukuthi siye lapha ya kumatikuletsheni kunodaltshana olenzeka lapha ya kumatikuletsheni wakho so sizoqala kumatikuletsheni abese ke sibheka osukwini lakho likhulu 0716136667 28 minutes after 11 o'clock ekseni ngizomsummarizela umlaleli ukuthi ngalesikhathi uAbongile uhamba ke manje ususe high school uyazithola uyafunda naba noma ndilakhe usekuintroduceile la ekutheni ke wazane noJesu Kristu wakutshela ukuthi ke kunendoda ebizwa ngoYesu wamthanda futhi nawe and uyakuveza kwenye incwadi zakho ukuthi ohambeni lenu nayithola ke manje seniba nama night vigil enwabambayo la ke niba nemlindelo khona nikhuleke ngalesikhathi nifunda naze nesigungu sabafana la nikhuleka khona niqhubeka nifunda but into engimangazayo Abongile ile ukuthi seni isibonele esikoleni esihle futhi
ontanga yenu ngapha nangapha baya applya ema university wena uyafunda umatikuletsheni kodwa awu applyile ndawo Yeah. noma bekhuluma futhi emaceleni akudikiza inqulu kuwe yini why yazi kunezinto ezininzi ezasenzeka I think the battles zomndeni ngalesa sikhathi I battles ze-family ngelaxesha zazin affecta kakhulu because I had lost interest for me ukuthi nje if kuyapaseka it's fine so ungana plan ukuthi I had no emva kwesikole nakho futhi ukwenza at all and another battle endicingayo ukuthi at the time I was still battling ukuthi kahle ndifuna uba into nebomini wawungakazi nokuthi ndangeka connect nokuthi intoni ofuna ukuyenza what is it that you want to become in life so much that I always say a miracle story because I always say I passed my grade 12 get prayer exams. I don't know how to explain this. During a prayer for exams, sabane njebuchu sasiba nama night vigil ethu sodwa. Just I think a group yabafana about 6. Kule group yethu yabafana about 6 sasiya kwa mama ekuthiwa nguMemnqala owaye deputy principal who's the principal now ye Chief Dumile Senior Secondary School apho sasifunda khona. Sasihlala siye emzini wakhe. That night saya kwakhe kuthiwa sizothandazela ukuthi kuzi exam. When we got there, we prayed. At night as we prayed, njengoba ndingumuntu say discouraged nale exam but during the prayer, the Holy Spirit told me there to stand firm that I'm gonna and I'm gonna make it. Ndaqala ngaleyo mini ukuzidedicate. Yes, benhleli because vele nhleli nabantu abadedicated, but passion yayingekho enhlizweni yami. But by the grace of God ukuthi xa iniphile ingqondo ukuthi benhleli ngiqhubeka ndenza kahle. But ukuba serious ngeperformance kwavuka ngaleso sikhathi. And by the grace of God kwenzeka. So kwakungena plan ethi one day I want to ndifuna uba yilento onfuma ndangabucingi kanjalo bomi at all. Usuwenzani ke uma ngabe sekuphuma imphumela kaMatriculatsheni? Nali igama lakho phela seliyavela ephepheni. Malivela iphepha igama lami ephepheni firstly nje kwakuyenye miracle again enye celebration because ndandingumntana wokuqala kwaMangala kwindlu katata omkhulu. I hope yenza sense lento ngesixhosa ukufumana ukupasa grade 12 ndangumntwana wokuqala. I remember kwakuhlala kubanje meetings kuthiwa khawuke wenze fondini sike celebrate uba nomuntu ka grade 12. This is why I get diba excited kangaka xa ndibona uMangala abaninzi kangaka from the same house now abazi graduates and all of that. So after ndimpasile grade 12 kuqala u2010 ndasidlalela ekhaya andenza into ndabona 2010 ubomi bubunzima bona lento le ayizondilungela. I need to try something. Ndithethe notata ndimcenge nditata I need to upgrade ama results wam because I'm not happy ngesymbols ezithile. Now ikhona into engicinga ukuyenza and yazi no yazi ba yayintoni yabona lento amagama amnandi esilungu. Ufanele uba awutrainwa ngokutrainwa ngayo kwakunento ekuthiwa yi-biomedical ntontoni ekuthiwa ndizoyenza nkosiyam bazongixelela bayenza ibiza biomed something kodwa. So ndathi ndifuna ukwenza yona but now ndifuna uqale ndiyo-upgrade. Bandixela ngesikole sasedurban ukuthi sikwazi uku-upgrade khona. I came to Durban ndafunda ndaqala kwavuleka ingqondo. When I was in Durban I was like excelling because nansenza subjects ezimbalwa. I was excelling, I was doing well, I was getting a percentage engaze ndisifumane. I was excited konke kuhamba kakuhle until kufike ixesha le-exam sabhala excited. Yabo xa ndithi I believed ukuthi akukho nento enganiphazamisa. I'm definitely going to tertiary institution. Xa sigqiba ukubhala, this is 2011. Xa sigqiba ukubhala now silinda ama-results awaphumi. Awu kwenze njani? Silinda ama-results ama-results awaphumi. Mandifika phaya kuthiwa awavela ama-results wami. This is now January 2012 because sifuna ama-results awaphuma ama-results kuthiwa mandazi uCasma kwam use-Eastern Cape awukwazanga connect istory nje ezininzi esingazange sizitshelwe in time. Enda pha ke kuba leyo crisis yokuthi it was another year wasted. It was that time apho kwaba ne-turning point. Apho ndathi ndihleli nomama ndathi yazi ma sizamile manje lento yesikolo masiyiyekeni. Kune community radio ekhona ngasekhaya.
ngicela ninikeni imali ndenza idemo ndiyame ndiyofuna umsebenzi. So vele ubuzazi ukuthi lento yokukhuluma uyafisa ukuyibona ngelinye ilanga. Isikhathi engicabanga ukuyitrya ngayo ubona mangabe usuhleli izinto zingahlangani. Yebo dala ngake ngayicabanga because is it Valrius Technical High School grade 8 ngisekwa grade 8 ngake ngezwa ubhuti kwakuthiwa uAmazantshanga engaqala uthando lwe-radio ngaye but ngayizwa nje ngingayinakile because i-radio yayingeyonto enkulu ekhaya ngadlula kuyona but uthando lwakhula kakhulu ngo-2010 because u2010 kwakuunyaka engangidiscouraged ngawo izinto zami zingahlangani ngifrustrated ukuze ngiintroducewe ku Mr Magic uKhozi FM ngi-introducewe ku Pastor Zondo. That is when I started saying okay i-radio ngathi sabumina ngazi ngi-explain kanjani ingathi khona indawo yami kwi-radio ingathi kuyaphileka kule environment kulapho ndaqala ukuba nepassion nothando lwe-radio but still ngangayinaka because I mean ngwasemakhaya mina akuna radio ekhaya so andinazo ne-resources zokudlala towards this direction but it was ngo-2012 apho ndathi kumama ngicela ukuyitrya le nto ngicela ukufeyila ndithi vele siyizami lento esikole kuhlangani and now iyastressa asive siyiyekeni le nto masike sizame i-radio. It's a long story but okwenzeka ukuthi bafike bayithatha idemo yami kwi-community radio yase-Flagstaff banikeze opportunity ndaqala ukusebenza khona ndaqala ukuthola izincomo zabantu ukuthi hey une-voice emnandi hey ukhuluma kamnandi hey kwasha kwacima then ndaqala ukuthola i-confidence yokuthi okay maybe if ngidlalela kule direction maybe purpose yami izovela khona. Ngizokutshela into ongayazi Abongile ngesikhathi ufika la ekhaya uthe 2013 years ufika uzongikhumbuza angithi ufika kunenhlolo khono kufuneka ama motivational speakers yes wow umunye otonyulwe lapho yes now ngalesikhathi ke usuthola ke la emsakazweni kunale community radio obukade usebenza yona phaya eMount Elif enkulu kakhulu kale eMount Elif engahlangana no technical producer wakhona wangibuza ukuthi but Thembeka lo mfana nimthathe ngempela ngoba mangabe kuukuthi le nto nimthathela yona kusiyona into esimbuyiseni he's got a very bright future kala angaze ngikutshela but into engamphendula ngayo ngathi uyena ozazi ukuthi ufuna ukuyaphi and I'm sure angeke azayenza i-decision wrong impilo yakhe. Sure. And many moons later nakho sukhona ngangikhuluma no Usiya Goso. Siya Goso ngiyamazi kahle that is one of our managers. So nje wayeveza ukukhathazeka okukhulu Usiya Goso kwakunzima kakhulu because andithi ndi-auditiona for uKhozi FM ngo-2013 June. Uyakhula ngalo uyagrow ndiyakhula that side Monday to Friday ngiseradiweni makuvela le opportunity kuKhozi FM ndiza kuma auditions I think abantu babe more than 500 I'm just not sure ngenumber. Yazi i-miracle umangaliso into yempilo yami ngoba I think I was amongst the youngest ababe khona kulama auditions and kwa i-language again I thought it would be a barrier. That's why I respect the station. I respect uKhozi FM. I thought ukuthi at the time at least manje ngizwa nakukhuluma isiZulu kancane I could not speak Zulu to save my life at the time ndanthethe isiXhosa nje clean ikona ukuthi namaXhosa nizi expressa ngesingisi mase ngicizelela ifaka isingisi kakhulu asisitike la isiXhoseni so ndangakwazi at all kwamna ukuthetha isiZulu but ndafika kuKhozi FM ndathetha ndaveza isakhono sami ndikhumbula kakuhle sasikule M1 engapha ngasemva sathi ndathi mangiqiba ukuthetha same time wama ngenyawo uLinda Ntuli uLinda Spear kube ngusma same time bama ngenyawo baqhwaba izandla and I knew ukuthi lento show something after esesikhathezi uThembi ngokuthi size express ngesilungu ndiyazama sisilungu siyazivumela now ndithe xa ngigqiba lapho ndaphuma
ndafonelwa Yeah. Actually ndangafonelwa kuzo June July August September that sendiphela amandla ndafonelwa ukuthi hayi mfana sivile indaba yakho no siyakuselect ukuthi ube ngomnye wabantu abazoba kule top 5 ezo motivate okhosini makuhamba kahle sisobona yabo lento isazanywa sayizama kwenzeka until January until kuthiwe hayi siyakuthatha ke Abongile uzomotivate ngama Fridays uyokhumbula angiqashwa ngicela ukuchaza lokho Yeah. ngiya contribute Yebo buyi contribute. so uma kuthi uya contribute abantu because Yo kakhulu lento yayiwarisha. you understand Haya. because I confusion I create especially more contributor kwislot esikhulu njenge motivation Expectation ibankulu. I-expectation ukuthi kusho ukuthi ukhosela umkhokhela imali eningi sekuthenteni but now ngishiya umsakazo ongikhokhelayo ngiye eThekwini ngiyoba i-contributor angizokhokhelwa Ngenxa yothando nentshisekelo. ngenxa yokuthi nginale belief yokuthi ukhozi lunama numbers even though bengikhokhela but ukungikhokhela kwabo akuzungisa ndawo laba ukungikhokhela kwabo kungi-expose kwi-South Africa yonke ukungangikhokheli kwabo kungi-expose kwi-South Africa yonke so I made a decision, a tough decision ngaresigna eMount Elef ngamuvela eThekwini ngayohlala nabangani ngingenamali ngingenawo indlela ngathi iphupho lami ukuthi ngifuna ukwaziwa iSouth Africa yonke akungisiza ukujabulela ukuthola isalary engi-expose kubantu abalimited kodwa lana ngizokwaziwa iSouth Africa yonke I'm going for that opportunity impilo yami yaqala ukushintsha lapho because that was a tough decision that changed my life kodwa Sikhuluma no Abongile Mangala 0716136667 ake siye ngale kumanqoba ke sizwe ukuthi bathina abalali bokhozi FM. Molweni okhosini ngibulise abasakazi bokhozi bonke nabaphulaphuli bokhozi bonke uhambo lwethu namhlanje ngicela ukubulisa umkhuluwa wami Abongile Mangala oh man ulizwe kumadlebetsha lo ndilapha eRustenburg eMarikana kumkhaya wami umkhuluwa wami Abongile ilali zethu sisondelelene izigodi zethu yena ukwisigodi ekuthiwa ukuchuze mina ndikwisigodi ekuthiwa kusemzethe mina ndimazi ke mina ebholeni enggoalkeeper wethu goalkeeper like goalkeeper othanda ibhola ebedlala iposition yakhe ebugoalkeeper yabongela kakhulu uThixo zamgcina amsikelele safunda into kuye enkosi tata sanibonani okhosini yonke angimthandi kusamlobhoti ngendlela azama ngayo ukumotivate abantu abasha akumotivate kwawena noma usumdala yo ngimlalela lekwezinye iteshi ngizibize ngamagama kodwa nje shame ngithi salute bhuti Abongile I salute you ngiyawuthanda umsebenzi wakho lento uThixo akuphe yona ngicela ungayilahli uyisebenzise siyabonga kakhulu ukukhuluma noManyambose ese-Cape Town danku Ngibingelele we dadewethu Thembeka ayibo ilo ngiqalile ngilalela ubhuti Abongile ngiyasho ukuthi hayibo le voice wazani noma kuthiwa ubhutiza une voice emnandi yezwa nje right lokhu ngilalela bese chaza nje besachaza njengamanje ngiyasho ukuthi hayibo le voice right hey ukhuluma kamnandi ichaza indlela akhuluma ngayo ukhuluma kamnandi hayibo ngimfisela inhlanhla ubhuti kusasa lakhe liqhakaze nje ahambe aye phambili aqhubeke kube kuhle konke Nkosi yami ivoice yakhe ngichaza ivoice nje ngikhulumela kamnandi ngisanalele wesithembeke ngiyabonga kakhulu uthuli mabazela eClermont ngiyakhuza thu ngibingelele lokhozini ngiyakhumbula ngaleyo day imina owaba number 2 wakho wangipitha kancane hayi ngiyakhumbula impela saqhwabela izandla ezinkulu sake sayashikana emoyeni singazi ukuthi ubani number 1 phakathi kwami nawe xola nowampungose lesikhawini ngibona mamthembeka Zondo usigeme lapho phongolo mina kwaShoba cha ngiyalizwa uhambo amfowethu ngimamela umfondini ngalokho cha ngithi mina eyinhliziyo ukuthi
Yabona impilo yasemakhaya mawuzoqala emadolobheni bese emakhaya hayi ngeke ngempela le mpilo ngeke uyikhona ngempela angilalele nje mama ngibonga uSigebe ngilabopongolo mina kwashobe enketheni Sisithembeka eshilo siyabulisa hlele ngikhala ngayo umbona lo bhuti and nelike ze-interviews zakhe because ngiyakhala umbona ubhuti abongile sonke sakha manje ngento ephuma emlonyeni wakhe into ekhulisa umuntu siyabulela uba naye apho. Amen, amen. Abongile. Siso? Yeah, ake sifike la. Yeah. So ke esiZulwini siyayithi umabuye emendweni. Yeah. Kodwa wena umabuya phinda phindele. Kwenzakale kanjani? Yo, okay. By the grace of God, kuthe sekuvuleke iminyango. I mean, njengoba ngihlala ndisho, uThixo usebenzile iplatform yoKhosi FM kunikhulisa ndaba ibrand ehloniphekayo. And ndaba ne-endorsements, ndakwazi ukukhula, ndakwazi ukuzenzela ama-businesses wami ecaleni. I released DVDs, nje ndaba right. So I felt ready ukuthi now ndichate. And this was 2017. Okay. So chata ngo 2017 nentombi yakwaMbhobho endandibene nayo ndandibene naye phi ndandibene naye kwi community radio endandisebenza kuyo before ndibe kwi space soKhosi FM ndasendimaze iminyaka I think ndasendimaze boma 5 years. Yeah so uya wakho ngathi uzothi ayingiyazi qhubeka abangile so 5 years later I felt no, this is the woman I know, this is a woman I understand and ready uba ngachata naye engamenza unkosikazi ukwanele wakwaMbhobho. Wabona nje ukuthi kwanele manje. Hayi kwanele. Sebenzakalani? So sichate ngo 2017. Umchato wethu walast unyaka. Ngo 2018 sahlukana. Yeah. Xa sihlukana ngo 2018 zininzi into ezasenzeka ne ndike ndisokola ukuyipinpoint ukuthi intone eyaqhawula umchato wethu yodwa ayikho yi-one kodwa nje kona nagcina nifikele kwisigqibo sokuthi kuyahlukana nahlukana futhi sahlukana 2018 sahlukana because financially because xa sigqiba ukushada nje into ezininzi zangahambi kakuhle emsebenzini ndangabisena ndawo endibizwa kuzo ndaqala nasokola again kwaba nama-challenges nje amaninzi and ndihlala nditsho uba it was the most depressing time umtshato wethu 2017 ukuya ku-2018 alikho ixesha ebomini bam elaliyi-depression ukudlula elia. Okay. So sahlukana wahamba indlela yakhe ndahamba indlela yam sabuya ngo-2020 I think lento yokuba nomntwana together iyadlala irole enkulu because sihlukana sesinomntwana u-Elam 2020 saphinde sabuyelana nachata saphinde sachata again. Yazi ukuthi nasemajaleni emajuteni angaze ngizwe kuthiwa umuntu uyashada divorce aphinda ashade futhi same person yini seniyilungisile yini inkinga ebekade ninazo ngaphambilini njengoba senidecide ukuphinde nishade futhi noma nidecide ukuthi hayi asibuyelane ngoba nakho sinengane ndawanye? Yazi ngiyaqaka ukuphendula lo mbuzo ngoba ebunyanisweni kunzima ukuzilungisa zonke ingxaki especially xa ngenade nafikela kwi-divorce ngoba xa nihlukana the moment nihlukana utshela umndeni wakho yonke into enegative ngepartner yakho andithi uyayifihla ipartner yakho mos but mase kudivorcewa it means akusekho into ekudinga uyifihle nokuthi nawe ufuna ukuziveza ukuthi akusimini osephutheni yebo so na uzilungisa wena ukuze umndeni wakho ukuprotect naye kwelakhe side uzilungisa yena ukuze umndeni wakhe umprotect cabanga ke sengiya kuma ngithi ngifuna ukulungisa umshado wami uma engangikhala naye ngikhuluma ngobubi bukaKwanele sengibuya kuye futhi ngithi this is my wife siyabuyelana so i-dilemma enkulu kwakuyileyo kwakunga understandeki so but okukhulu ukuthi sasesikhulile emqondweni because lento sayiqala singazi ukuthi senzani
sasibancane kakhulu ukuthi sikwazi ukuyibamba into yomtchado siyi-understande. Sasesikhulile, sasesi-experiencile nalapha ebomini ukuthi ayikho into perfect. Yonke into iyasetyenzwa. Yeah. So ukuloko sixoxa naye waqala wabona ukuthi ayi man lo bhuti sey-ready uba ngutata wekhaya ngoku. At that time wayengekho ready but now ready. So zazingalunganga zonke but sasi-willing ukuzisebenza sobabini. Ku-2024 now sikunyaka wesi-4 after i-reunion yethu. Abubumnandi nejoy yomtchado ndiqale kuyi-experience after 2020. Wow. So ungasho mhlawumbe ukuthi ukungasebenzi komshado wakho kokuqala mhlawumbe umthelela wakho kungaba ukuthi wake wabona vele umshado ungasebenzi before phakathi kwabazali bakho, so ke awusitholanga kahle hle isisekelo. Ndingatsho naleyo because i-support uyifumana emndenini kakhulu. And i-structure besingekho kakuhle ncam. Uyazi ukuthi yini ngikubuze kanje Abongile? Ngibona indlela okwabalula ngayo ukuthi nihamba unyaka. Yeah. Phela kwalula nje ukuthi nithi hayi ke akusebenzi siyashiya. So ungasho yini mhlawumbe ukuthi ngoba wakubona kwenzeka before kuphileka after wathi no abazali bami bakwazile ukuthi baphinde baphile so nami impilo izoqhubeka. Okay, impendulo yami izokuhluka ke lapho ngoba mna for me ndayilwela ukuthi ingenzeki because ndasendiyibonile bibenzana abantwana. On my side ndingafuni kwenzeke kwakungekho lula. One person who pulled out quickly, it was my wife. Unkosikazi wami yena washeshe wahlehla wathi lento ayisebenzi ngiyayeka. But mna ndayilwela. I think thina kahle kahle sahlukana ngoJune ngalwa until October. I remember ngenza call to my mother ngithi no ngikuzamile konke for the past 3 months. Sengihlulekile sengithatha isinqumo sokuthi ngiqala impilo yami. So yayingena ukwenza nento ukuthi vele ndayibona ifailure no ndangafuni ukuyibona into endayibona ebazalini bami and eyona pain endayifila ukuthi naku ndisehlelwa yinto endandiyizonda ndiyibona kubazali bami. Leyo yona pain endayifila because ndakhula ndisithi soze ndivume uku-experience ukuthi abantwana bami bayave ubuhlungu endabuva the time kuhlukana bami abazali. Now sendihleli kulo pain same time now nangu elam now akasakwazi ukuvuka abona utata nomama. So yayilo pain endayifila. Sekungathi umlando uyayiphinda. Exactly. Kube ngathi yonke lanto yayisenzeke kutata. Actually yonke yayiphindeka because kwenzeka nje kanjalo and if unexesha ufunda incwadi zombini endizireleasileyo uzophawula ukuthi into eninzi eyehlele utata yandehlela. Ilento oyifundayo ukuthi kahle kahle umuntu okufuneka umanalyze kakhulu ngilona okuzalayo. Into ezininzi utata wafeyila kuzo. Xa ufunda incwadi zami zombini uzofumana ukuthi nami ndafeyila kuzo. Aphumelele kuzona futhi nawe uyaphumelela kuzo. Baba bethanda ibhola nawe sikuthola unozinti. Exactly. Wow. Nakho ke sesikubona usugcotshwa njengencegu kaNkulunkulu. Isinqumo usithatha nini ngamuphi unyaka? Usithathiswa yini? Very quick 3 minutes. Kudala kwabonakala ubanibiziwe. But usayiyona ibase kamandi lakhe. No, not really. Not really. Because system you would know thina ebeske saba sonke kuma motivation events siyo motivator. Njalo inkulumo yami ibi based kuNkulunkulu. Yeah. But ndingayifuni njalo even though bekunama hints ukuthi ubiziwe ayikho into engayifuni nje kuba kuthi ngumfundisi. Yeah. Ayikho ndisho motivator okhosini kwi breakfast show bendithi man motivator kube nama comment ku social media wami athi umuntu mfundisi ungiphilisile ngimke ngiye kwi comment yakhe ngifike ngireply ngithi ngiyabonga but angisiyena umfundisi. Ayikho into engayifuni nje ukuthi kuthi ngumfundisi. Kodwa kwafika ixesha I think ngu2020 apho iconfirmation 2021 apho ubungqina bebonakala ba hayi man lo muntu ubiziwe and umoya ingcwele waqala wayiministera lento kumi in detail ukuthi now sekulixesha lokuthi uvuma ubizo alisekho ixesha lokuthi udelay it's time ukuthi uphakame uzosebenzela iKingdom of God. So kulapho kwanyanzeleka ukuthi mandi step up
ndivuma ubizo likaThixo yandenza lento nda-understanda zonke into ebendidlula kuzo ukuthi uThixo ebendilungiselela uba ndifike ndinaso istory sam esi-ready for ukuthi ndikwazi ukudlulisa umyalezo ozovakala ebantwini. Yiyo loo nto namhlanje andikoyiki ukuthetha nabantu ngoba ndiyayazi uba uThixo khona pha ndidlulise khona. When umntu xa iza kum endixela ingxaki yakhe enkulu andothuki, nditheza nomtshato, nditheza nantoni, andothuki because ndiyayazi one way or another ndike ndayitaster ubunzima. So uma ngabe ungase kuthiwe nje awusonge uhambo lwakho in 30 seconds, yini ongafisa umlayelo Ukhozi FM asale nayo ngoAbongile Mangala? Ayikho into emehlulayo Thixo. That's how I summarize my life. Ayikho into emehlulayo Thixo. Noba kunzima kangakanani, yonke indlela esidlula kuyo ibubungqina bokubizwa nokuthandwa nguThixo. Because by the way, ukubizwa ayibobufundisi. Ukubizwa ilento oyenzayo ebomini bakho. And i-calling yakho ukuzifezeke kudingeka ukuthi udlule somewhere ukuze ube ne-story to share. Mna ndibone ngobomi bami ukuthi ayikho into engadluliyo. Ndake ndaphansi ukuzibulala, ndake ndaphansi ukugive up, ndake ndathi ndayiyancama indaba ye-radio, ndathi ayikho lento ye-radio, maybe ndandizideceiver until ndifumana i-breakthrough ngo-2022. Ngoba nakhona uzame kaningi, awuvelanga nje wafaka idemo kanye wabizwa. Kaninzi, ayikho into endiyifumane lula mna Sister. Ngihlala ngisho njalo, yonke into endike ndayifumana mna ndiyifumene nzima, yonke into. Sister Mbeki ndiqale kwi-radio ngo-2012, i-contract yami yokuqala ndiyithole ngo-2022. Zibuza ukuthi bekwenzekalani yonke le minyaka in between. Ndihlukene noKhozi ngo-2016. Kwebekenzekala ngo-2017, 18, 19, 20. Beniphila kanjani because ayikho enye into endiyaziyo mna ngaphandle kwe-radio in my life. Ayikho enye into engendayenza. So but ndifundile, ayikho into emehlulayo Thixo. iBhayibhile kune-scripture esithi unguThixo wethemba. Ayikho into esindiphilisa njengeza scripture uba xa kungekalungi, kweli xesha kungekalungi, uvela yekuba nguThixo wama-solutions, abe nguThixo wethemba. Ngoba uthi eBhayibhileni, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Oh, yes. Now, if isikhathi asikakafiki, uba nguThixo wethemba. Ukuze sithi sifike isikhathi, sifike usaphila, la ndigcina ithemba for 10 years. Kanti breakthrough yami yokuqala yokuthi kuthiwe nansi contract yakho kwi-radio uzoyithola ngo-2022. All these years, God was just giving me hope to stand and be firm. Siyabonga Abongile ukuzohlala nathi namhlanje. Incwadi ezimbili oyibhalile, eyokuqala When the Ball Breaks, eyesibili When the Storm is Over. Vows broken too soon, the first one. Sorry, vows broken too soon. Yes. When the ball breaks. You set up When the Ball Breaks. I'm sure ngike ngayifunda into enjalo. Yes, ngiyifunda. Ikhona incwadi enjalo. Yes, it's vows broken too soon. Lokufunda incwadi eziningi ngesikhathi sona, vows broken too soon. Yeah. Eyesibili When the Storm is Over. Yeah. Nibhale ngokuhlanganyela nomkakho uKwanele. Yes. Yeah. So ikhona idolo njengamanje noma uyithola kanjani abanene incwadi? Uvele nje usibambe ku-078 5937 296 078 5937 296 okanye usibambe ku-Facebook Abongile Mangala or Xhosa Mama Unplugged, lapho sifumaneka. Yo, and uyazi ukuthi umuntu mayifunda incwadi yakho umthatha umbeke ngamehle engqondo. Uyabona, uyangithatha uyongifaka lapha kulesi sibaya sikatata omkhulu, ungithathe ungikhiphe esibayeni ungifake lapha yaku-Night Vigil nikhuleka, ungikhiphe futhi lapho ngiyibone sengiseThekwini, usubona abangani bakho okade ukhule nabe Eastern Cape. Wow. Zimnandi kakhulu, zibhalwe kahle, zihlelwe kahle. I cannot wait ukuqala When the Storm is Over. When the storm is over. Sure. Siyabonga Abongile, uNkulunkulu akugcine, akuvikele wena nomndeni wakho nalabo futhi ababalekile ku. Enkosi sami, ndiyabulela kakhulu. Impilo is such a full cycle because ndahlala ndikubukela from a distance, ndisithi one day ndiyafisa ukusondela kwabasisi, but jonga namhlanje ndihleli nawe and share stories sami. Enkosi kakhulu, ndiyabonga sisonke. Izoba khona futhi le show ku Ukhozi FM TV, kanti ke ungalithola futhi lolu hambo kuma podcast Ukhozi FM. Konje sishila inkundla zakho zokuxhumana. Yes, Abongile Mangala ku Facebook, Instagram @ndingu_Abongile, ku Twitter @MangalaAbongile. noXhosa Mama. And Xhosa Mom Unplugged, Nkosi yami, that's my wife's account. Yes. Sibonga kakhulu. Mlalelo Ukhozi FM, cha bekungawo namhlanje besikade ke sikuphathele kona. Uyeza ke umphazi makalanga uzokunikeza ke uhlelo
ezingasoze zabuna. Mina ngiwuthembeka uMazondo wakwacele kuhlale kuyintokozo nje ukuba nawe sibheke lapha yake eGNF la ke siya khona enkonzweni ayihlangane khona.